Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasing Sanchnong Youth Welfare Organization kebekentup yaki santli gishnong kata kasadau marbanyang senyong lajam banyun bat pomulum hakakat pratrik kelalingkot aradar pausan kelapli perdai kesengisdang ban rakhe kelingku lekmen kaba arpusan snem hagajing syakri ke jongka ban pinbit pinbiang yaki jinglong jingman jengki saudong saukun jengka keshat Elephant Falls bat beruan rakru yaki jingi shingan yaki nawang jengok kaisha kani ke jaka. Lapli perdaya kani gajing rakhe duba dipok di lalu ubri chief advisor Changaseng ublalong kumukang san hagani gasngi ringkat gajing dan lang jong Lionel Nongklau ubri general secretary berim Changaseng ublalong kumusembut kongsan kong Patricia Mukim ke editor jong ke kod kubur The Shillong Times kinangkit kam jong Sanchnong Youth Welfare Organization bat kinong syakot ngobha. Laseng yang kini ho na do usnam ka khandai spa khandai phone reu hak banding kong kejing trekam kelong men penya yaki bos ki bakamai na sado bat lajam khnang men pinsuk ginong le nongwan khamtam yaki kena school bagi kena college hak itu ki por Henry hadir kejing mi jongki association taxi bakamai hasado bat lajam keseng lapen kutno kini kejing syakri ke jongka bat nado usnam arajar na kalian jong tourism department kala IT no syaka Sanchnong Youth Welfare Organization ban shimti bat ben penya yaki Elephant Falls. Ini kejing penher ini kau balon kelong pen sa jing mau ya kejing terekam kejongi ya kejing IT met mensim jongki members rekat kejing kersan jongki dor barasnong bat khamtam ya kejing kersan jongki chief advisor ki advisor ki belajar ini nadu ka si ba miseng bat isdang ya kan kerjam ya bat khamtam ya i kompetisi ibai long ibai lagi editor ibaju don ban penbenai kubur babha abang gile ya kini ni kam nakam ta kejing biang jongka imlang salang kita kata kian lai ya kan masa mark of occasion ya kan opening ceremony ya kan silver jubilee jongka Sanchnong Youth Welfare Organization kapa manage ya kan Beli yang kini silver jubilee kejing dapat Sanchnong Kaseng akhirnya kepon kumkas nga presiden Kaseng rengkat bagi di dekat bagi invited sebagai dalang ini simpan at unukit bolong kumkata kejing beli yang kini ke jubilee gitu mereka berosisna boleh sebut. Kaseng jungi ke SSYWO. La arpausan belikisnem aga jing ya tenti Kaseng Sanchnong shibun kikam bakrawi la saki jingkit bakya habren jing kakneria laki kti yuduk tusuk kajing kermen ken ya urang lijuki Kaseng Sanchnong kaseng kena angni hatan jongi pandit panbiang duduk tusuk kimpun mangsong pipi hadu kini kisi menta di penyar lakakang
serwet ban bojing lewat syaki wengen berkah jing sedang baret diri rembak dan tak gila seiso jing no senyang tiba kalkam takam kajam banyo. History lengkap jangka Sanchong Youth Welfare Organization SSYWO. Laseng ya ke Sanchong Youth Welfare Organization SSYWO hakasnam kat kendai spak kendai penriu. Da kecing ya sok lang jangki samla jangki santeli kisnong. Kita kilong kisamla jangki kisnong sedau marbanyang senyong lacem banyun bat pomlum. Balacet ya kisnong sedau kum ke headquarter. Kinong kit kam benengkong jong keseng kilong kumnehrum. Presiden Master Wilbar Ranja, Vice President Master Evarius Marbanyang, General Secretary Master Lionel Nongklau, Joint Secretary Master Highlander Malay, Treasurer Master Simbor Kasentiu, Publicity Secretary Master Yaraplang Ranja, Sports Secretary Master Artis Ranja, Disciplinary Secretary Master Drat Singh Batau, Organizing Secretary Master Walter Nongklau, Educational Secretary Master Ronald Nongklau. Ketika sengi ke bak kerpang nak benda jongi ngadap dak jingkemen ngala syakri ar punyo senam kum General Secretary ban ngakwa ban pen shisha baki juong barobor baka jat benriu jongi kadai kabaya sapret akan mau hakawai kaba uwei ubadai ubar jela uang ngauling ngo ya kajat benriu jongpi kalong kaba sapret pilong kum umarbul ubah hakapor kaba pikem udat handai hakapor ba pipelat usapret no dengan kuat ban pensisha ka Sanchong Youth Welfare Organization kalong kum utu ukau pena ubah la kelan melon haba pikem udat spak tikani kadai ka achievement ka jongi kapan ningkong kadai ka jing ya teli ha ka jing ya trekam jong u president nado balaseng ya kaseng une bet u president u general secretary une bet u general secretary namar balai kinong yalam kidai kiba ya sngoto jingmut ngila bandan kanu ke jing ya pher Hendrai hakabakut nyuan siya kajingi sungtu namar baka motif kajongi kalong ban kentiu ya kadong katan ban penish siya kiway pat bangidon kajing ya teli kini baro kijing trekam kijongi kadai ka teamwork kadai kajing ya IT met bat mensim jongki para members kajing IT met bat mensim jongki advisor but kajing IT met bat mensim kilat patai kubur namar kiyoi ya kajing trekam kajongi ngam jula ban kelet ngasngo ban jauman namar hakapor kabangi ngidang trei kani kakam kila don kita kiba bisni bat kibalong ding pingkiang ya kajing trekam kajongi Hendrai kum ki para members ni don ka jinget ka ba scam yo blay nong bu nong thao uba krishan uba ai boringi bangin ya chakban ba ngimdei ban ai la ya kani kiding pingkiang kita kibalong ki mau jungtut ya ka Sanchong namar balai ki artatin ya ka jinglong ka jingman jong ka Sanchong jong ki khon samla namar kinu kiseng kilong tang sipor wat kirang ba snong kinong kitam snong ru kidon hapdeng jong kajing artati tinga sungopan ay ka burom sublay moblay sumla ino ini namar ba kinong rim trekam jongi ki scam bat ki yen rasong hadu mentah Sanchong Youth Welfare Organization, Sanchong Youth Welfare Organization, management of the Elephant Falls, Arposan Snemladon. Management of the Elephant Falls,
post on Snap Ladon. Nirwai lang Silver Jubilee. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. Lasengnya ka SSYWO. Haus nem kindai tau henriu temo. Dajing yasno lang santeli kishnong. Sadau banyak la campong lumar banyak senyong. Kakam ningkong kajing syakriban ai. Kaseng kalak penyat yaki bos kamai. Nang yaki por la nang pun lokal taksi. Kakam penyat bos lahap bansa ngek hi. Hajing ya lenti banwat yaki lat yaki jing tu. Kaseng kalak kendo ya uri orang ba di papi lalu. Layo jing mut ban kentiu yaki kam jokai ban sumar badri. Dei haus nem ar hajar layo ban Elvan Force layo ban shenti. Hirang si Sanchnong Youth Welfare Organization. Sanchnong Youth Welfare Organization. Management of the Elephant Falls are post on Snap Ladon. Management of the Elephant Falls are post on Snap Ladon. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. Silver Jubilee celebration. 1, 2, 3, tap tilang bro. Woo! Sanchnong Youth Welfare Organization kadai ka nuksa ka bahatam kalong kum ka pilot project na kabenta ka sorkaru namar habang ikren siya pang ka sorkar ladangim don lupahi ka blueprint kalentiyan kabangila ban bu hakmat yung ka sorkar bat ban pan nya ka jingyarap ka mangidon kam bat ban pendon kam tiknaru bandalong accountable na kabenta ka taga jingyarap ka bangiyo na sorkar kamut kamla baniat siya prang kakam. Te hangni ngiyo i ba kalong community led siya na marbale ba kasnong kinigisan snong baro kiyo jingyarap hakirukom baper kumbala batay ba Lionel bat i joint secretary mene kajingmut hi ban promote ya ka tourism kalong bangi day banyayo jing mentoy lang kasnong kathaw bat ngala juong i iba dipak ru por mga wan hang nik di haus nam ar hajan mo mlak bi osngo la ya at pusan snam te kabadon kam e kalong ka jing tray lang bat ka jing bu jing ken ai jing ken ka batikna tang shula adon ka to ka jing pher jing mut hakor kompaniat kam hakor kompendon kam ki pisa tengka kamut ka snong ka thau kaya pat kaya pra ya tharai sneu iwe tang shulong kumta kamlong syuka kam te nga juong ru ba ngila ya de tat e ki tourism products jongi kane ka Elephant Falls ane kano ka tourist spot ru ka dei ka bala ai hangi da ka Mariang haka jing shisha kalong gumangi de ya ka Mariang ngi penmi pisa tingi ai ayu kala pade ya ka Mariang nga try ngim ju ya bu kum kita gijing mut jing perkhat bat ngasngo bade ban ajing but ban nakapor sa kapor Sanchnong Youth Welfare Organization kadai bandon kajing ya kren hapreng jongka kumno ban ya pen khambhai khampen bahai ya ka seng kumno ban pen khampen bahai ya ka rukom trekam bat banang pen kieu ya ka dor jong ki tourism products namar ki breu ki seo de ki phau hajar tangka banwan shani da ka flight dalawan hang te ha jingking jri
siêu kat no siêu tang lai po tengka barem san po tengka his ngau ya hap hi bangin de ya ki bala da ki metemen ki department jongi ka balong ka umsep jongki bangin shule de tat kumta ki bobon ki ong on da pen keudor yom don bawan ngam tharai bakan long kumta na habangile shikiwe ki jaka ngi hap siu shibun tengka ham tam lele shari phareng naya kren shu ari phareng lele ngimla ban shulet hak shakanu no jaka klem da book lupa online kita don ke restricted footfalls shisngi ka tangut kila banwan kenang bakanumlong crowded kanumlong khapnya kanumlong kau than ka jaka pet ka lai lu menta pinlek leh kasngi sajan kwa shu banlet mangi kitrai nong ngimlong shu banlet shikinu ginu ki jaka tourist spot haki weekends. Kajing terikam kejongi, but kesansunong Youth Welfare Organization, kapadolong ketin pereng yang very exciting. Kadon kajing sungsit, but kadon kita kajing sungtu jing mudru. Te nakanya keseng pada katno la roy, kila keren ni kajing syakri kajongki ya kani kathan, kajing penuh sumber kajing Arab ini iwe. But dia dah kata kaman sini berbuat pakai ni kesenong kani keseng kadang kiu. Habang apa minta ngayin kong idon ita ilah iketeng I bi karbuki mo. Idon itu si penyak ni iyo jengmut ban peneriam kasih gini ibawan kain lepar tiwan rahang ni kia sedang yang ketukam. But ilah mentah lalong beriu ilah kamai ilah nomor bala ayo penyak pat yang tu kam sepo wadzlet nang tasi expo sesoraru tika beliau nang ni kayo jengmut kayo jeng perhat kayo jeng hikai kelalong beliau tesakawai pada dang mentanang setiau sihat matrai awan pois po mo sunram bokhat sung bahagi ni don nang ni na kimembar jeng kesan sunong tang bagi kurenja kila hamlong komunal mo tang parakur tengah ngit begini apa yang lang le yoi lu lah saya like positif tikide gini pada kiba kijong iba wil telang kini sangut kurenja kiba le sedang kata kerot seti telang nang yar nang kiu kikam tengah ngit scam ba yiki jingi ki begila experience hangni hapo Elephant Falls kinra semua senram ru kin penne pensaru kin tip ya kata ka carrying capacity ka waste management ikong Patricia mentan la seneng la krau tenghat tindak keren ikong so tomen ba tambah ikren ni ke bayu I bad ke ku bayong la supentak dor te ya ledi haulek mentah ni ong kata kalau kentang mo plang tem sungsu tapi bukan don tak balak kentang. Nor finlay yang tu ngadang suan entah don si benai. Kita ki guide how bun ketien. Don su kata kajing sup jing san finlay kai tu. So tahu batem tiep rai mencuangi di kai selau kentang pelong ko bekenja ko beginiya jing sutenan. Tin rai mentah kala ngamtip kan poisinu. Balada kinang yui lada kisngap i kajing batai kini bendon ni kita kajing sengoba kin hapan kelah kamlong bau kin le teh kajing ong jung ikong idei ba idon gi bro khai ki bekerpang ndrengi pentak dor no mangi pada daladi pentak dor no
te kandon jingmut ayu ila de ong mentan kibri ki wan 1000 kilometer ya phi banya tu jing jeri dang le senang small nong arajar san te hadin bengi yele yang tu nomor ba la susim tang spo tung ka de phinya yu tu jing jeri tingda ong sim no spas ki ong te ba ki ong ta te la palat phi te kumju ai kong lawan ya du nong thi lawan dak aeroplane lawan ke bro khachis pa tung ka benur bensil phin tu te kawai ke bos tunat hang di po Elephant Falls ke de hapo ko covid ha ipor bakhim ma nyelek nur nang sungtu di Dr. Vijay Kumar ula nadu katu ula advocate ula pensulur gibriu ba ngimdai bangin pentak dor ya gi bengidon tinggi yasong meeting kan mau bagi ong nyelek kumno yang ni tementa la penkiu pada syakata sispa sikli be tika ai gijingyo pada nakata sispa sikli bawon kai kunyum bale don kam su pan siu le toilet don kam su pan siu ba penyang kali don kam su pan siu undi te nga khmilenti ba dang sudap ajing mod yaki ba kandon no ka free wifi hang ni po ke area hang ni te kini ki ai bro khai lada wan jungo ka uyo ai gini ki jing mentoy sngo benyau na bun siu ya kata ka sispa tangka lada pipin ki sak ndia ru yo kadang long ni ha perkhat ba tikini ki berkhoi don ngamplia ulit nah nong ba lain pengan keren ngam debun tin than uni pada orang ba don lang begini mo senram di la jam suwe ti la jam suwe te ngi ya long in ku perpang yu non ba poi mu ba ke jingjok atrang ini mato hi mengi mul ha ingin dewan kat gubengidon libor so nom filai don lang arfunyo snam te arfsan snam ya filai te you new secretary le te bolong pangala betin ngalet pen rung member po silong club wong deba ay wong ngangan li rung ni te tem i long ong ong kau kata bele you urung tikawai ka ba ngasu sarong but mga ju peli ban ngakop sabar kadai ke jingi trikambat phi Kisan Senong Youth Welfare Organization pidai geseng ba unju randir wengi lamun hi kai ngila esong ngila ya perto kakam gaya bet sekama